Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly janob, Alloh taolo subhanahu va taolo qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Qilib жатқан amallarımızga Alloh taolo riya, sum'a şu amallarımızı talqalab jo'q qila turgan, shuni yo'lda gul qilib turgan amallardan, shunday setimlerden tazalagan bo'lsin. Bir tuğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste "İnna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Allah Teala uruza al bir gana taza nerselerdi kabul kıladı deydi. Biz ibadetlerimizde olsun, bağlımız halisan lillahi ta'ala dep niyet kılvatağız. Balanca namaz okuyum, kalız Kudayı üçün, şunu kalız Kudayı üçün arınadım dep. Hurmatlı o bir tuğan o sözümüz menen amalımız biri gelgende yaşaşlı Kudayım nasip kılsın. Kanday ibadet olmasın, kalız Kuday üçün, Allah Teala'nın razılığı üçün kılgandı, ar birimiz ürünölü. Eğer oşa kılıp жатқан ibadetlerimizga riya adamlar maktasa-ken, uşu kılganımda adam görüp kalsa-ken, men uşunday aratır dep aytsa-ken, men uşunday Kur'an'ды jakşı okuyup dep aytsa-ken, men uşunday joomart eken, sadakany көп beret eken dep aytsa-ken degen sezimler aralaşkanda bir gana buara olabыз dep tuğanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamlar oroza tutat, suusa, kıynalıp açıqa bolgondan başka fayda tapmaydı. Dağı bir adam namaz okuydu, özün çarçatkandan başka fayda tapmaydı. İhlassız olup kalganda uşunday eken, buara bolot ekenmiz. Bardığımız birinciden Allah Teala'dan ihlas suraylı. Dualar kabul bolgon, Allah Teala uşunday mehrimin jadırgan, rayimin jadırgan, dua eşikleri açık bolgon, beyişlerden eşik açılıp tozoktorluğu jabılgan, şeytanlar çınjırlangan ulu ayda turabız. Bir tuğanlar uçurucularda 100% dualarımızga işenip dua kılalı. Allah Teala'dan ihlas suraylı. İhlas degen ne degende bir gana Allah Teala'ga yüzleniyor. Bir amal kılganda uşamu Allah Teala'nın razılığı üçün gana kılam degen nerse ihlas bolan. Başka nerseni aralaştırıp ihlas degen bir appak bolgan süt kokşoş. Oşo süttü alıp keltirip üstüne bir musuldu koşup adam çirkene turgan nerser koysa adam içer oşondan. Hurmatlı bir tuğan, ibadattaki süt kokşoş nerse, ibadattaki Allah Teala kabul kılsın dey turgan bolsa, aralarına adam görsündü, adam uksundu, koca maktasındı koşbaylı. Bardığımız uvara bulbaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bardığımızdı seslenip turgan hadisinde uşundaydı. Kıyamet günü mücahid candan kımbat emne var bir tuğanlar. Can üçün 50 yıl, 100 yıl çoğulkan dünyöndü berip turup kutulbatasın ko can üçün. Candan kımbat eş nerse yok eken. Gördünüz biroq mücahidler Allah yolunda jana çabışıp cihad uçurlarında oşendip canın bergen mücahidler çakırlar. Oşonda bir mücahiddi çakırıp durup suralap, pendem sağa uşunda yer jüröp tüylük berdim, sağa batırlık berdim dep bolgon nimatlardı eskertiler. Andağı moynun aratmaga uşunday nimatlardı bergensin. Anı menen emne kıldın? Allah Teala'm senin yolunda çalıştım. Senin yolunda cihatga çıktım dep aytat. Oşonda Allah Teala'dan jalgan aytpagının sen oşo cihatta jurgan, çabışıp jurgan uçurlarında adamlar meni batır dep aytsın dep jürögüңdө sezimler var ele. Al nerseler alındı dep turganan tozokor kıtılat degen. Ekinci oşo karılar alımdan çakırılat degen. Pendem adamlarga ilim vermegen uçurda saga berdim. Adamlar bir kichine süröni okuy albay atkan uçurlarda saga tolup Kur'an'ды jatkılıp berdim. Emne kıldın? O jaratkanım sen üçün tündölör turup Kur'an okudum. Jalgan aytpagının sen adamlarga maktanış üçün, karı dep aytsın üçün, alım dep aytsın üçün okuadың belen. Jalgan aytpa dep turup aldağı tozokor kıtılat degen. Üçüncü, uşunday bu dünyada bay bolgan adam çakırılat. O pendem adamlar açka alganda saga uşunca rızka berdim, nimat berdim, berdin ya Allah. Anı menen emne kıldın? Senin yolunda hiç kimdi kaldırgan jokmun. Jolda sarp kıldım, jetim jesirdim, göz yaşını açıdım, jetim jesirdim, başını sıladım. Senin yolunda infak kıldım. Jalgan aytpagının sen oşonu kılıp jatkanda jürögüңdө meni adamlar joomart
айтсын деп кылдың, ал нерсе айтылды деп алдағы жүзү менен тозокко ташталат деген. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбызга тиешелүү нерсе бул нерселер. Алла Таала буруу кылганды, зына кылганды, киши өлтүргөндү дегенди эмес. Көрдүңүздөр, ибадаттын эң чоңдору болгон жан берген Алла Тааланын жолунда жан берем дегендер, дүнүйө таап чөптөгүсүн чыгарып соопчулукка чачам дегендер, илим деген ушундай ачуу нерсе, илимдин ачуулугу калемпирден да ачуу. Урматтуу бир туугандар, илим алыш деген ушундай чоң нерсе. Ошону алгандардын акыбетин Алла Таала, көрдүңүз, пайгамбарыбыз ушундай дептир. Ошон үчүн бардыгыбыз ушул учурлардан Кудай Тааладан ихлас сурайлы. Ушундай жалган 2 күндүк, 5 күндүк дүнүйөдө алдатпай, бир Алла Таалам ихлас бер. Кудайым кандай амал кылса өзүң үчүн кылайын. Кудайым кабыл кыл. Мен адамдар үчүн мактаныш үчүн кылдыртпа. Адамдар деш үчүн, адамдар мени кары деш үчүн, адамдар мени жоомарт деш үчүн, адамдар мени ибадат кой деш үчүн, ушу нерсе үчүн кылдырма деп бардыгыбыз Алла Таалага жүз буралы. Зайнул Абидин деген улуу зат өткөн. Ошо киши Мадинада жашап атканда, Мадинада ушундай кембагалчылык болгон экен. Анан эртең менен кембагалдар үйүнөн туруп эле эшигинин алдында бир күнгө жете турган азык түлүгүн таап алчу экен. Ушу канча бир жыл ушундай кайталанган экен. Бирок ким таштап кетет, муну каяктан келип калат деп акылдары айран болот экен. Анан бир күнү Зайнул Абидин дүнүйөдөн кайтты деген учурларда эртең менен чыгышса эле баягында эшигинин астында азык түлүк жок. Караса Зайнул Абидин дүнүйөдөн өттү деген кабарды ушат экен. Ошондо бардыгы чуркурап ыйлап, көрсө бизге айтпай туруп түн жамынып келип эшигибиздин астына азык түлүк таштачу экен деп анан жаназага барышып, жаназага мен жуйум сөөгүн деп адамдар ушинтип киргенде, ушу далыларында ушу каптардын өткөн мазоттор, жүктөрдөн өткөн ушу издер калган экен. Таң аткыча ошентип адамдарга ошентип азык түлүк ташып, бирок бир гана нерсесин айткан эмес экен. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбызга мисал болсун. Бардыгыбыз ошондой жашоону жашап атабыз. Бул дүнүйө өтө кыска. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин үммөтүмдүн жашы 60 менен 70-тин ортосудай. 70-тен да азыраак өтөт экен, 60ка дагы жетпей калган азыраак болот экен. Көбүнчөсү 60 менен 70-тин ортосунда ушундай көз ачып жумганчалык убакыт жашайт экенбиз. Бирок бардыгыбыз жүрөктөрүбүздү дайындайлы. Эмне кылсам да Аллах үчүн кылам. Мен адамдын мактоосунун кереги жок. Адамдын сөгүшүнүн да кереги жок. Адамга жаман көрүнүп калам деп да бир нерсени кылбайм. Адам мактасын деп да бир нерсени кылбайм. Кыламбы мен Аллах үчүн кылам деп. Yekul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Ey Muhammad aytkan, menin namazımdağı, menin jaşoomdağı, menin tirүүлүгүмдагы, menin ölümümdagы Allah üçün anın şerigi jok dep aytkан деп Kur'an-ı Kerimde Allah Taala'nın ayatında gelet. Urmattуу bir tuğanlar, oşondoy ayatqa amal kılıp jaşaştары bizge nasip kılsın. Kılgan amallarımızda halis Allah üçün boluştu Kudayım nasip kılsın. Жүрөгүбүзгө түгөнбөгөн ихлас берсин, булганбаган ихлас берсин. Allah Taala ушул дүнүйөдөн өткөнүбүздө жүзүбүз жарык ихласыбыз менен Алланын астына кетишти. Ар бирибизге Кудайым насип кылсын.